Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kawi ka Samla kan thai ka wasyong basa Shillong. Kalami shikmat bani Ithuh ya ka jingja jong kawi ka Samla luot, ka badang khan Briew nam kerta ka wasyong basa ka Shnong Lapalang Shillong. Kani kadai hadian lais ngi baka Batisi TV kala pelat ya khubor link baka YouTube ha kala trik mentau nailar arajar arphau namar baka kami jong ni ka Samla luot kala wat hadu sau banai kan thi henrei kamshim lalap dien shu ya la ka jong ka khun nadu baka laja na yeng ha ka khandai trik luber arajar arphau katkum ka jing batai ka kami ka Ari Bina M Sangma kala Ithuh baka khun jong ka Rimesha M Sangma kala ja na la yeng ban lech buat ya wei Samla Shenrang ublatip kerteng ku Nilanjan Chaudhry wasyong basa harenja Shillong henre blawat ya ka mobile number bakani ka Samla klai keren khat 2 ling baka telefon ha Guwahati railway station la suba bakala poi Shanong ba Bangalore kani ka Samla kan thai ka bala pentip syaka Batisi TV kala Ithuh ba Nilanjan Chaudhry ubasa wa ha Bangalore ula Ithuh ithau bakani ka Samla ling baka Facebook ban ondawlon pha Shanong ba Shillong hau banai rempang arjar arphau ula yakenduk bakani ka Samla henrei kala kendet katla kat yai bani ling bakilat pathai kubor ba Nilanjan Chaudhry bakani ka Samla luot kila syuja kensan nanong ba Shillong kani ka Samla na Shillong ba kala Ithuh bat Nilanjan lakum ban Briew nam namar ka kemi bu pa jong uru kidai basyong basa ha ka Shnong renja bat ha ka ju upor kani ka Samla kala penpau ya ka jingkermen ba kani ka Samla luot na ka Shnong Lapalang kala mendon bat uniu Samla Shenrang hayeng sakwai jong u hanong ba Bangalore kong pi batai tu Shenrang uba yalam itu ya to kai uba po ren po Lapalang pi lan batai udon hai mata Shenrang Mendate several last contact de upper obinai sabhi ading ating handan contact syo tegamana pad ba ula thade ikumda ngam natrai ban phone uru tama tu number switched off nga phone tu control number don't to control switched off pila itu Islam ber Shenrang hai sala dan dusna ini Shenrang usah na Shillong ani apa renja ITI ile ayu ini Shenrang hang ne Shillong boleh no rekam ningkong ke puli men one Shillong number 1 we have I plus exam apa biki bujoria ke one shine tang lamenta to exam hi hadin pa naging ata ke hamdan contact shura Tumut kami kepala kisah sini Shillong ne hai dan kami kepa badu para do Shenrang ano Shillong renja hai do ITI si kumno pilan batai kindiat long une pada ha Bangalore ule ayo ha Bangalore upuli college tu tumut usu sawai ha Bangalore mah ha sawal kapor ba pi tendu ni Shenrang kani kentai kadai perlok na kadai ka Samla kum kejing lok pa pi oh perdana pa Bangalore wa ba katong kendo through online na Facebook de wan shisho teach kendo tu ya lang tumut kidai si Samla ha pi kum kejing lap kum kejing ngia ko jong pi ni kentai idon bat ini Shenrang ne idon sa kum kejing berkat jong pi try don mi batu you Tuni Shenrang ulong kumno kum kejing lap jong pi kejing long kulong kumno dei berubah don tak sneu ne berubah bahan kumno udah kena di idara Samla bolong kamlong iyo long psychopathic kum do oh sa Shillong ule ayo ba pi kelas di Bangalore Shillong ule ayo Shillong one na Bangalore tang mande exam jong ka 12 hapo biki bajoria hapo February 16 February hai udan exam
jing pet eating tebra nama dan perlok basah orang ja kibatai ba unen jen la yu ikunta tinga fake news yang do temen dasir ipa to perlo janga I forward ka to ka ni hapo but si ka to ka yu video before 3 days ago tinga tinga session nama jang fi shu phone fi sudah sebut kong ya ke jing pentip ke jang fi